Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni igihugu cyakunze kurangwa n'indiri nyeshyamba zigarukaho cyane mu gushoza intambara z'urudaca zica ndetse zigahatira abantu kuva mu byabo. Ituri na Kivu ya ruguru ni intara zikunze kwibasirwa n'ibitero, aho umubare w'abasivile bapfira muri izi ntambara n'abata izabo udahwema kwiyongera. Kuva mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 2021 kugeza mu kwezi kwa kane 2022, byibuze abasivile 2563 barishwe muri utu turere twombi. Iyi mibare bivugwa ko yikubye kabiri ugereranije n'iyatangajwe hagati y'imyaka ya 2020 na 2021, kuko icyo gihe abasivile bahitanywe n'izi ntambara bagera ku 1374. Iyi mibare yatangajwe n'ikigo gishinzwe umutekano muri utu turere kizwi nka Kivu Security Tracker. Kubera iki kibazo cy'umutekano muke, leta ya Kongo ivuga ko irimo gukora ibishoboka byose ngo igarure umutekano muri izo ntara. Lieutenant General Constant Ndima uyoboye ingabo mu ntara ya Kivu ya ruguru yahamagariye abaturage abamenyesha ko ingabo z'igihugu zibarindira umutekano zahageze, abibutsa ariko ko bidakwiye ko bari mu bihe bidasanzwe. Et je lance cet appel vibrant à mes frères et sœurs que nous sommes arrivés et que pendant cet état de siège, Ndima yavuze ibi nyuma gato y'umuhango wo guhererekanya inyandiko n'uwahoze ari guverineri wa Kivu ya ruguru ku munsi wa kane wari watangarijweho ko akarere kari mu bihe bidasanzwe. Aha abaturage barimo gushaka imibiri y'abantu bakekwa kuba baraguye muri iyi nzu yatwitswe mu karere ka Rwangoma gaherereye mu majyepfo y'uburasirazuba bw'umujyi wa Beni. Abandi bagiye bagwa mu bitero bagabweho n'inyeshyamba za ADF bahitaga bajyanwa mu buruhukiro, imiryango yabo ikaza ko ari bakura. Abakomeretse bo bajyanwa ku bitaro biri mu mujyi wa Beni, aho bitabwaho n'umuryango mpuzamahanga utabara imbabare Croix Rouge. Umugore aratungira agatoki aba bagabo barimo umwe ushinzwe kurinda umutekano muri parike ya Virunga, aho iyi parike ifatanije n'igisirikare cya Kongo batangije ibikorwa mbanzirizamushinga byo kubaka ibirindiro mu karere ka Mutwanga mu rwego rwo gukumira ibitero by'inyeshyamba za ADF. Bahagaze imbere y'amazu yaratuwemo n'ayakorerwagamo ubucuruzi, yagiye yose asenywa n'ibitero byibasiye agace aherereyemo. Aha ni imbere mu rusengero ruri mu karere ka Busili rwarashweho igisasu cyo mu bwoko bwa bombe. Uyu musirikare w'igisirikare cya Kongo ku rwego rwa ofisiye ari kuvugana n'abaturage bari bashimuswe n'inyeshyamba mu karere ka Busiyo kari mu majyaruguru y'uburasirazuba nyuma y'imirwano ikomeye yashyamiranyije ingabo za leta n'inyeshyamba za ADF. Aha abaturage bavanywe mu byabo bari mu nkambi ya Liho iri muri Ituri, barishimira banakomera amashyi umunyamabanga wungirije ushinzwe ibikorwa by'amahoro mu muryango w'abibumbye ONU Jean Pierre Lacroix. Yaraje guhura n'ingabo zari mu butumwa bw'amahoro. Ni imbere gato y'uko ingabo za Ukraine zari mu butumwa bwa ONU zitahukanwe zikajya gufasha ku rugamba mu ntambara Uburusiya bwagabye ku gihugu cyabo. N'amarira menshi, aha imiryango y'ababuriye ababo mu bitero bari mu nzira aho bagiye kubaherekeza. Mu kwezi kwa kabiri hatangajwe ko hapfuye abarenga 60 bapfiriye mu nkambi iri mu karere ka Ituri kaberagamo imirwano. Uyu mugore witwa Charlotte Njangusi aravuga ko yari afite abana 6 mu gihe cyo guhunga, akajyana na 2, abandi 4 bagapfa bicishijwe imihoro. Umuyobozi w'inkambi Emmanuel Ndaho yumvikanishije ubukana bw'iki kibazo, nawe avuga ko hari aho abantu bicwaga bakaswe amajosi harimo n'abagore batwite. Ils ont égorgé, ils ont opéré les enfants, même des femmes enceintes, ils ont commis beaucoup de dégâts différents. Willy Ngoma, umuvugizi w'umutwe wa M23, arasoma itangazo rivuga ko uyu mutwe wifuza ibiganiro by'amahoro nyuma y'uko wari umaze gukozanyaho n'igisirikare cya Kongo mu burasirazuba bw'igihugu iminsi mike yari ishize. Relève de l'initiative offensive de FARDC à laquelle l'armée révolutionnaire congolaise
izindi mvururu zadutse nyuma yaho zatumye abaturage benshi batangira kumva ko guhungira kure aricyo cyonyine gisigaye cyarokora ubuzima bwabo, batangira urugendo n'amaguru berekeza ku mupaka Kongo ihana imbibi na Uganda mu karere ka Bunagana. Mu gihe bamwe bahungaga berekeza Uganda bahuraga n'abavayo bagaruka muri Kongo kureba icyabatunga, nyuma bagasubira muri Kongo ku mugoroba. Ibi byumvikanisha ko ubuzima bari barimo haba mu gihugu cyabo cyangwa muri Uganda butari bworoshye, aho bumvaga ko bagiye kubona umutekano ugereranije n'iwabo, naho bashoboraga kutabona nk'igisubizo kubera inzara. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.